सही अमगी डिसेबल पर्सन संगी फमम थोप स्कीम सिंग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ना फंगंद्रे हाइन मरल सिरकली इम्फाल वेस्ट पुलिस अमसुंग नार्कोटिक सेल नियम कायना पोजान तौरंबा पेट्रोल किलोलीटर लिसिंग 13 लोम फागखरे Council of Higher Secondary Education Manipur da employee kuthama pa niyom kaina thabak hapsile haiba wafni madu laibak thibani hairi amasung namit mangani suna satagadaba Manipur Science Medicine Literature ngasidagi akam pata laiba National Institute of Electronics and Information Technology hawkokre Maya Mukramzari adoneng biribas impact news ni ai taklamam siam kanan housing pungza sipawagi marba pausing yamda pizari sahi amigi oina disabled persons singi phangpham thokpa scheme sing social welfare department phangandre department sig official singna mathomasak khangdabadagi sahi sigi oina amuktang phangba sentang asi phangandabani haina Relief Center for the Welfare of the Friendly Able Persons gi consultant RN Koirengna penaba phongdokre RCWDAP amadi Disabled Development Association Manipur na puna kusanaduna ngasi Manipuri Club ta pangthoki pa pawmi unabada koirengna English ne tarataruk ki oina department asina English ne tarataruk ki September tang 16 ta notification ama thoki notification asigi matung inna disabled oiraba mioi sing scholarship financial assistance unemployment allowance amasung grant scheme sing yauri Scheme sing asigi puna lupa lakh 16 hompuni pan ga sanipan ga senpamasi ngasi phawba thadoktana thambikre senthang asigi matang da department asida hanglubada paisa hapan nanghaudre haina irai laida pakhum pirei haina penda phongdoki tha khuding oina department asiga official sing tolop hapadi nanglaga disabled person singbu hanthana yengbagi mawongda sahi amagi amuktang phangba scheme sing senpam hapan nangdi haibasi angapoi Hiramasagi matangda Ministry of Social Justice and Empowerment Commission of Disability amadi State Commission for Disability da serol pisuna khangalagani loinana anoba lengak asina athuba matamda miyeng sangbiduna mathau masakhangda ba department sig officials singi mathakta asoba para ama tambiu hainasu magna appeal tauki Kaithok pidraba senpham si scholarship ta amukdang phangjaba akoi disabled students singi Sahi ki oiba scholarship ni 3 lakhs aduga financial assistance da 9 lakhs 96,000 amadi koi gi unemployment allowance asida 13 lakhs 72,800 government na koi gi disabled students sing individual sing amadi organization sing gi damak khaktuna thambiraba senpham sing asi koi gi social welfare department gi mathau masak khangdaba official sing asina कोई राइट से मत पीदुना कोई पैसा सेनफम असी फंगहंदबनी हैबगी वाफम से थमजगे Consumer Affairs Food and Public Distribution CF amasung PD gi Director Ranjan Yumnam singduna haukiba me mangada Manipur oil pump sing satuna yengsinbada MS Gas Gas Station amasung MS Odipok Energy Station hariba pump ani asi thau pibada niyom lana tauri hariba asi aranba yumpham yaudaba wafam ni haina All Manipur Petrol Pump Dealers Association na chairman hairi loinana hiramasigi matangda prinamasung electronic media gi khuthangda lali haina sengdorakadabani haina serosna hairi Karigumba Hiramasigi matang the Sangdorabadi Manipur Ladiba petrol pump sing hayengdagi Matam Kaktana Tau Piba Lep Lagani Haina All Manipur Petroleum Dealers Association of Fongdorakli Infal West ki police amasung narcotic cell gi kangbo amanangasi Nambol Police Station gi manung sanba Haikruzam Mamalakai da Laiba Sekonda Sathagi drive amada Hural Nalada Podyan Taurama petrol kiloliter listing Taratare Lom Pagat Kre Hariba petrol sibo podyan taurum liba mioi adugi mamingna Haikruzam Mamalakai dagi Nomaitem Herozit Sahini Puhumdoi Apopa Laikidraba Kubir Kawi Mark Terada Laiba Highway Petroleum gi Pam gi Mapuni Hairi Miosina Laikayasna Laiba Mahaki Laikidraba Apopa gi Mingda Laiba Seko Namadi Amada Lona Yada Bamongda Petrol da Podyan Taubagi Tabak Asi Sataramani Tadosiki Matang da Nambol Police Station Kesam Lakotuna ticket Pahokre Infal West District Police ki amasung narcotic cell gi kangbun sathaki ba drive asigi matangda Infal West Police ki Assistant SP Law and Order Priyadashni Laisram na haikibada
Akanaba Palma Fangodagi Mafamasi Ayuk Red Satakibani, Red Satabada, Petrol, SK Oil Amasung, Zero Oil da, Masuyan Sinduna, Petrol, Semla Matanga Kibani, Lunena, CF Amasung P. Digi Makada, Tau, Lotolosin Tobalita, Lishing Tarani Pangi Capacity Oiba, Oil Tanker, MN05C1076 Amasu, Mafamasida, Ledamki, Tankara Sida, Check Taurabada, Subnagi, Petrol Kilolita, Lissini Palum Tamak Yaurumki. Pagalaba Polam Singasi, CF Amasung PD da Kusinaragani, Amarumda, Podan Taudana, Petrol Semagi Tabak Saturday Tabadagi, CF Amasung PD DS one Lusingba Kambu Amana, Laktani Yingsin Grey. Petrol se Saraga, the give fuels adulterate Toraga, Quiki Yonanabagi Tadokpa, Chaubamong them large scale canomada Sigi Tabakse. Whatever action that needs to be taken from the side of CAFPD at Sulokana Bahina. Koilona Magadum Seal Toraganda, Tenariba Poche Mam Sisuloima, seize Toraga, necessary legal formalities, procedure Mamdum Chapchana, and then the involved Oriba, the owner of this brickfield, whatever, to Gimataktasu, necessary legal action, strict legal action, whatever that needs to be taken against him. Nakalamuram Nangasi Nimidang Wairam Haikruza Mamalakai the Labor Second Aduda Manipur CF Amsupi the Minister Karam Siamamadi Department of Official Sing Satuna Yingsin Kre Mangna Fondo Kibada Kanagama Karvata Mio Karana Masagi Kanaba Yingduna Miamda Mangan Bayaba Tabak Torpahibasi Yaning De Nakalamuramda Hayangdagi petrol pump Singna Tonglon and Hibasi Tobigan Highness Minister Apil Tauki Masida Gomena Sina strict Excel Logani Tau Sing Pagat Pasigi Matanga Mahagna Poliski Exenbu Tagaladuna Masida Ain Yoba Tabak Sataragan Haiki Masida Political Oiba Influence Amata Shangaloi Highness Mahagna Makataki Seize Tauraba Tau Singado Nasigi Oina de Mapamadu the police na Shangdon Lega Haying Lokalagani Highness Magna Makatana Fondoki Manipur da the Mapam Kayada Summa Karabar Satarabasi Sarkar Sina Tumina Laitoloi Aduga Sungsho Choidan Action Lokatkani Aduga Masida Kanauma Muematana politically interfere over the Sarkar Sina Lauroi Karbar Tauba Kanda Migi Mang Nanaba Miamgi Mang Nanaba Karbar Taubas Day the Honorable Minister na and Berena Lusingba Sarkarsina, Koi Masi Kaidong the Sutumina Leroy, Tau Pangdaba Kutaki Waina, Tong Londra Kotna Torupakanda, Sarkarki instruction Amagi Makada, Director na, Salaga, Sek Tobakanda, Madu, Tobum Toki, Lali, Koli Aduna Hayangdagi, oil reporting Tong Longan Habasi, Tawidana Apil, Dozeri, Adi Sarkar Si, Lady Haiba, Wakalon Kandana. Kosira Sida at the Tong Lon Mana Kotpana Sing, but Taragadi Madu Yam Stern Action Nama, Sungshu Choid and Logani. All Manipur SSA Teachers Association Mute Singna Education Director Unaduna, Waza Singasigi Pipam Topa, Tani Pankitolo, Pibina Hajrubada, Subnatangi Tani Kaktangi, Pitokani Haina, Pongdor Kibadu, Yabangamloi Haina. Association Chairman Hirakli, Lunana, Tani Pangipuna, Pitok Trabadi, Tabalebagi Kongzan, Sangslagan Hainasu, Sierlo Cinema Katarakli. Council of Higher Secondary Education Manipur da employee Kuntramapan Niom Kaina Tabak Hapsili Haina Pausi Singda Mahirup Aman Fongdor Kibawa Pharmacy Libok Tiban Haina now the regular Tarakraba Council of Higher Secondary Education Manipur employee Singna Fongdorakli Manipur Press Club the Paumis Munabamada Council da now regularize Taukraba LDA N Pravin Devina High employee Singna Tabak Hapsin Kibalate Employees sing Lana Tabhabsan Kibalate, Lana regularized Daukibasulate, Council gi employee masing Warpadagi Ahangba post Kara, Council Lona Laudana contract basis da Tabakhabki, Madagi Matunda, High Court na RR Gibatung in a special DPC Pang Toktana. Mailenab authority da regularized Tauhan Kibani, Mairu Singi Damakta, Tabak Tauzariba employees sing Asibo, Mioi Karana, Miam the Lan, Uhan Bamasung, Lan Lamzing Bagi Tawang Asibo, employees singna, Kandem Tawi Hainasu, Fongdoki. Manipur Sarkargi Higher Education Department, College ki Oza, Sambrigi Matakta, Amadi, Higher Secondary School ki Oza, Chatret Henba, School Education Department Laiba, Edo contract Laiba, Oza Lising Anirom, Loinana State Government ki Department Kayamarumda regularized Dauki.
masida natana employee nifugi mathakta Board of Secondary Education Manipur da regularization piki masida wafam amata phongdok nakhidraga council gi matangda atamnana wathok ama oina puthorakpa haibasi yamna laibak thibani Nakalamuram daso Council of Higher Secondary Education Manipur nami kontramapan param kaina thabak hapsile haina Manipur Student Federation media gi kuthang da phongdok ki wafam kakladuna mioi amata lana thabak hapkiba leiti haina sengdorakli ngasi nungtil bagpura da leiba office ta pawmi singunabada council gi secretary Dr. Maishna Vidyasagar na haikibada council gi anova employee loba haibasi haukiba sahi December kunthra da phamkiba mifamna lenga ki ayaba golina advertise tawduna loba haina warib laukiba lei warib asigi wangmada staff amata loba leite MSF na media da phongdok leba wafam asi kanago mamasagi yengba lup natraga mioi singna lana paw pisindana tawhonmani How's class 12 ki examination ki fall lauk thokna ba kan ho ngai selecta asigama wafam phongdor posi laibak tibani loinana saliba tha sigi manungda class 12 examination ki fall soidana lauk thokna gani haina su phongdoki kana gumba koi gi masagi ojeba thiba hayu tare mioi kharana koi gi achumba gi thabu pangthok pigani haina chongthok pi riba chumba gi dongta lepi riba koi gi satra organization singsida lan na pau tamjil council bu mangsa thinen ba taw ba sia masi han mokta da koi council ma kai digi yam nuai jada ba ada koi gi chi ba sigumba numit kunthani manung da barka haido kani no hon jin ngai marak sida atop problem ma thangjin bi rak pa se masi nuai to phondok sari Born loba class 10 gi exam gi makomathang taralaba mahiroi singbo private higher secondary school singna sel piduna makoi gi school da tamna ba hona bagi thawang asi thobigan haina kanglai park students association case na siolama da appeal tawrakli makong mathang taralaba mahiroi singda asumna thawong satharak asina corruption gi maru lalle hiramasagi matang da education minister gi mieng singsimina basu siolosina pungning singsilakli nakalamaromda all india student federation manipur state council na manipur da lariba college khara yeng silubada governing body lenamdaba yarum kibagalunena academy atmosphere da shaung akaiba piba thengnarakhi haina cherulama da khangalakli mahiroi sing gi khanbiduna athaba matamda maineba sing na yeng sinbi haina su phongdorakli Manipur Science Bit Lisuni Taratari Nasidagi Akampata Laiba National Institute of Electronics and Information Technology Nelit Infal Hokre. Numin Mangani Satagato Science Bit of the Department of Science and Technology Government of India Giming Makada Manipur Science and Technology Council Nelit Amasung Atopa Organization Bariga Kusanada Sinmani Science Bit Haudopaki Torumda Science and Technology Manipur Secretary Yauna Mikayana Charyaki Haudopaki Toromada Saryakiba Wangangloi Singna Lamdamasi Science Ki Maramda Tijin Yamna Watli Lamdamasi the Science Socket and Yahadabadi Inkalaliba Mayru Singda Innovative Oiba Wakalon Takpi Tambi Bamatau Tai Haiki Torom Aduki Manung Sana Johnston Higher Secondary School Gi Oza Dr. Sunkam Indirada State Science Communicator Gimana Kusinaki Sathagadri Science Mit Asi Mahiloi Sang Kun Henbadagi Mahiroi Kayana Makoi Makogi Oiba Project Sim Utle Manipur Village Development Organization Manipur Gizan Body Mifamna Organization Asi Manipur Friendship Organization Haina Ming on Mada Yakre Hokiba April Tagitang Kuntrada Funkiba Organization Asiki Mifamna Organization Asiki Area of Operations South Topagalina Maming on Topada Yanakibani Haire Manipur English Nitara Mathoida Tokiba Lambi the Nomai Kapaki Thaudokta Lakedraba Irom Rosa ki case da Mating Pangliba Supreme Court ki lawyer Amada case adu Paidana ba phone ki Kotangda ki Helakibagi Matang the Infal Police Station na case ama Resta Taudan Tijin Haukre Hiramasaki Matang the Matau Tarabadi NIA da Sinagan Haina Edition Secretary Home na Fongdokre Ngasi Minister Secretary ta Paumis Unabada Edition Secretary Home Dr. J. Suresh Babun Haikibada case asi High Court appeal Taunabagi Damakta Irom Rozag Imung Manungda Mating Pangliba Supreme Court ki lawyer Utsop Singh Bensta phone gi Kotangda Laloluf Karana ki halakli haibagi policy ngasi phomba policy amadi social media da tholakibani loinana ngasi ayuk Infal Police Station na lawyer Utsop Singha Benz ka pau fauna duna Laloluf Karana ki halaki haibasi Utsop Singh Benz masamakta gitsu aseng bakhamangamle adabo lawyer Utsop Singhana Union Home Secretary da ayibasi thaduna hiramasagi matangda khangali haina social media amadi policy singda yaurpa sagi mari leinana lawyer Utsop nadi SPCID Infal da pau ki hairiba sidi aran buwa famne mangna kana gumba
ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯇ ꯄꯤꯔꯝꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯖꯦ ꯁꯨꯔꯦꯁ ꯕꯥꯕꯨꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ letter which is appearing in the social media. The advocate has informed the SPCID office immediately after the threat said so, but as per the records available, there is no such information which is received in writing or verbally also. So we do not know the veracity of the claim made by the advocate, whether it is true or not. If the investigation proves that there are serious things, because it has got two ramifications. Number one, the threats have come from across the border, which is international Myanmar number, which means that it has got international ramification. Calls have come from somebody who claimed that he is a PLA or NSNIM. So that also need to be looked into because it's an insurgent group oriented claim. So keeping these two things together, after our preliminary investigation, if we are satisfied with the progress and if we are able to come to a conclusion, it's okay. Otherwise, we are ready to take up the matter with the National Investigation Agency, NIA, if required. Nakalamuramda Lalova Singh Kihalaki Matung Namit Yankini Rom, Later Bamatunda, Loya Utsov Singh Benz Namahapu, Kihalak Pagi Matanga, Fondorpa Sigimaram, Karino Habadusu, Atubamatamda, Kangmangam Lagani Hainangasi, Paumis Gunabaduda, Saruyaki Manipuri DZP. LM Kautena Fongdoki, Lunena. May Tarada Chandigarh Traffic Police Amadi SSB na Loya Usop Singa Benz Asi Infalda Lakada Bamaramna Matik Sab Security PB Haina Manipur Police da Kangalakpa Laki Haina DZP na Fongdoki Amasung PB Yabas Security Sing Pikre Panbayabadi Pausema di social media the Europagi Matungina Irom Rosa like Hidabagi Matanga Makata na High Court appeal Taunana Bamadi Supreme Court petitionama Tana Irom Rosagi Imung Manungna Hijarak Padagi Haukiba Mastara Treta Kitaraman Fava Infana Laktuna Leram Kibani Lunena Mang Han Krabamatung Haukiba Mars Kunitoida Ayuk Anganba Pung Ahumakairum Taba Dwaida PLA Amadi innocent IMNI Haibamio Amana Mahaki WhatsApp number da phone Taurutuna case Adudagi Handok Naba Kanglaki Haibu Wafam Sing Hauki no manini asida sandok na kibani. We'll get to know why suddenly there is media hype on this kind of issue instead of we being informed directly, personally, or through a written communication, why this hype is being built up. During the investigation, all these aspects also will get revealed. Every aspect will be looked into, including the alleged threat that has been received by the advocate. In few days, we'll be able to identify the issues centering around this matter. Imphal City ki manung da lairiba Sulab complex singi phibam yamna fatana masung matam sana da lairi haina BJP Manipur ki Vice President Jotin Waikhom na phongdorakle wafam singa simahakna IMC ki 1 number 3 ki cooperator hizam Dutan Sandramadi atai Thomi Singalunina Imphal manung da lairiba Sulab complex sing yengsinba ki khongsata phongdor ki bani mangna makha ta ki bada Manipur ki mafam kaya da ki lakpa mi sing Imphal City yauroba matungda yamna maru oina nupi singna mapanipan thokpa the Sinariba Sulab complex Matik San Laitabana, Kodong Sadaba Kayasu, Tongan Bagi Matakta Imphal City Asibo Hena, Mosin Bagi Asobamasak Amso Oire, Hariba Sulab complex Singa Sigi Pibam, Fagat Anabatanatana, Masing Hanganabasu, Mahut Minister Gimiangsu, Singsilakli. Ako city is in Alan Nabaki Pandam the Tamiba, Swaz Bharat, Mission Gamailenana, Hana Ladiba Sidaki Ano Bakaraka Sabaki construction, Ano Mums in the Sabaki proposed of Jerry of the Urinal Gina. Yamna business community singda yamna lamna chat position waitaba aduna khara anak pa che every 300 meters 400 meters da urinal masa simaga sabina ba maramdi keno ara palamdai lakpa mi singna akhoi gi manipur ba jati si akhoi chahi lising ani gi ityas leba jati sing si e mapan thokpam khopam mong ta na leiba da e swai da thoina nali nala da gali da sangi hena khan bagi potama leiba se mangan bagi tangai phadaba lei chakot pa samaj ama Apapa Samazama se, Basisu Masagamani. Thasagi Nipanda, Imphal More Lambigi, Lok South Leba, Territorial Army Gi, Chama Humanga, Subapatalan, personal Singda, Bomb Gilanda, Sataduna, Army personnel and Haki Bamasung Anina Tina Sogan Kibado, Lona Tinkraba, UNLF Kilami Sanglop, Manipur People's Army, AMPN, Sataki Benihina, Luba Second Department of Publicity Director, M. Saena Topa, Chevlaman Hirakli. How's matanga swaida break amtang lawjage Manipur mas maling tongan bi pau sagalon ne khoi break te gamna tunan jirake impact news po meng ta da lebio break matungda taran moksari how's makha da pau da
ख्वारमन कैथेल की इमा पांथोबी सना कैथेल लोब टेम्पररी मार्केट सेट की तरुक लक्सुब मपोक कोमोन थोरम ngasi पांथोखरे अखोई की कैथेल लुना थमनसी हाइब वाखलों पांथोखिबा मपोक कोमोन नुमित की थोरम अदु इम्फाल बीटी रोड लैबा रोमहल हॉल पांथोखिबने थोरम अदुगा मरी लेना इमा पांथोबी सना कैथेल लोब की इमा सिंग अमसुंग मखोई की अफब मसा सिंगदा खुदोल पोट पीदुना इकाई खुनमसु उठखे लबसी की वाइस प्रेसिडेंट ओरिबा एल रंजना टेम्पररी मार्केट सेट थेंगदरिबा खुदोंग चादबसिंग थमोई सोकना पाउदम के लोइनना मतम कया की ममांगदगी टेम्पररी मार्केट सेट असिदा कैथेल फमलिबी सिंगबो ताथि तावइना तौबिबना सिंगबा नुंगाइतबो थौदोक कया की मतंगदसु निंगसिंखिबगा लोइनना मरिलेबा सिंगना यंगसिनबिनबसु पोंगनिंग सिंगसिनखि नोपोक लेंगाक अपन मनुपी लुफ की अनिसबा फाउंडेशन दे थरम पांगथोखरे कोनु ममांग द लैबा लमयान संगलेल द थरम अदु पांगथोखि थरम अदुदा सर याकिबा वंगांग लोई सिंगना फोंगथोनकिबदा लुप असिना आर्म फोर्सेस स्पेशल फोर्स ए की मतंगदा मायुक्त लैदुना लमदम असिगी याइफना बहिरम कयादा होनदुना लाकले लुप असिना कदाग खुसमनदुना निसागी मायुक्त ड्राइव कया सथखरे सिंगतमनी की मरक्ता अफबा मरि थमनबा होनबद नतना लुप असिना नुपी खुनाइबो अवांग थाकत पुखनबा होनदुना लाकली हाइखि थौरम अदुदा नोंपोक लेंगाक अपन मनुपी लुफ की प्रेसिडेंट यिमलेम्बम मेम लैमा अपन मणिपुर कनमलुप इमालुप एम किलगी प्रेसिडेंट फंजोबम सखी लैमा ऑल मणिपुर वुमेन सोशल रिफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट नुपी समाज की प्रेसिडेंट कैसाम तरुणी लैमा अमसुंग अतै अतोपा नुपी लुसिंग भी कयाना शरु याखे सही लिसिंग अनि अना कुमारी लैजराबा नुसी चांगना लैबिनरबा सिंगी तमी अखोइबु मसेन मसे तान सिलिबा मपालोंगी इथिल कया असिबु अखोइ थेंगनमिनबा अमदि मसिबु तौगनबा होनबा इंडिया गवर्नमेंट एंड डिवाइड खंगदोंमिनदुना मतम कया अखोइ सिंगी तमी नुसी चांगना लैबिनरबा अखोइबु मसे मसे तान थुगाइना बसिलगा मसिगिदमक्तसु अखोइना मफम मफम खुदिं चतुना असिगुंबा थौदवा थौदनबा कया होनजखि हंदक नुमित खरनी की ममांगदा नागालैंड की मिनिस्टर शुहरजोली लेजेसुना मां की मकोक थोंब ऑफिशियल सिंगलोने मणिपुर लाक्तुन स्टेट अनेगी मरी फगनबगी मतंगदा स्टेट असिगी चीफ मिनिस्टर एन बिरेन गलोनेना वारी सानखिब अदु अफब खोंथांग अमनि हाइना कमिटी ऑफ सिविल सोसाइटीज कंगलैपाक CCSK की चेयरमदा थागत फोंदोरकली खोंजेल लमा हाइना मिंगथोनबा लैतालेंग प्रोडक्शन की अहम सुबा म्यूजिक वीडियो ngasi रिलीज तौखरे फ्यूजन म्यूजिक वीडियो असि सैसकपी सिंगना फोक वोकलिस्ट लौरेम्बम बेदबती मॉडर्न वोकलिस्ट पुष्परानी अमदी वेस्टर्न दा जोन ओइनामनी म्यूजिक डायरेक्टर ने एन जितेन कुमार गलोइना एन इंदुबलाना प्रोड्यूसर ओइबा म्यूजिक वीडियो असि एडिटर अमसुंग डायरेक्टर ना योई मयाई मोंगसाबनी पैलेस कंपाउंड लेबा MFDS की मिनी ऑडिटोरियम पांगथोकिबा थौरम अदुदा एजुकेशन एस के डायरेक्टर एन प्रवीण IAS सोशल एक्टिविस्ट सहित याम्बेम अमदी प्रोमिनेंट फिल्म मेकर माकुन मनिमोंग साबसु सरयाखी पनबा याई खोंजेल अमा हारिबा म्यूजिक वीडियो असि लाइटलेंग प्रोडक्शन की अहिंग कया अमसुंग यांगताव लंबी हाइना मिंगथोनबा म्यूजिक वीडियो की मतुंगदा पुथोकपा फ्यूजन म्यूजिक वीडियो ओरिबनी लागलेब मणिपुर की राज्य सभा की मरक की मिखलदा एक्स MLA एलांगमम दिजमनीबो INC की मेरे ओरेगन हाइना MPCC की चेयरमैन खंगलकली वांखाई असम्बली कंस्टिट्युएंसी की मनुंग सन लैबा सोबम लैकाई मेरी लेरक अमसुंग मसी की अकोबदा लेरिबा युमथोंग मफ्त्रामुक रेशन कार्ड पीदबदगी PDS की पोलम अमता फंगद्रे हाइरी
Mainaba department satun hangnubada so ration card sabiu yadri haina ward number 22 gi shop number 123 gi agent Purelapam Indira Devi na Fongdorokle Manipur Press Club ta Palmis Unabamada Indira na hai National Food Security Act Makada Phangham Thokpa Polam Singh Phanganbiu Hiramasiga Marinaba Department Masong Minister Singh na Tizin Biduna PDS ki Polam Singh Miam the Ningtin Yohanbiu Haina Lengak Asigi Pongning Singh Sinki Uji Power Card so Sabidre, Adu Sing to Pangdre, Adagi doubling Miam to sing to cry Sakrage and Hybadusu Tabidre. Adana seeing si low no one of the awabam oire in Paliski Zagas, the Kowanka can sing slow no one of that. National Food Security Exi Lara Basing the Haribat Satunsi Yohalu Haidana in the government instruction the Yam Pazay. Adubu Manipur Heg or Agadi Akoi, like Labaxia or Agadi Piva Mata the Base, Marilenaba Akoi official singer, Masang Yangshin Biraga, Asumala Lara Parzazingi, Pangpam Topa Saktung Pangja Base, Masiki the Matang the Miang Sang Biraga Masipang and View have. Howzik Nasino Magabasana Pao. Thawal District ke Khabok Eastern Constituency ke Manung San Laiba Karansi Youth Sporting Association Sanga Yungpham Part 2 the Hawke April Kunmanga de Satharakpa District Level 15 days Non-Residential Football Development Program Solution Kri Haina Association Asina Chirolama de Kanglakli Ahan Sangai Trophy Veterans Football Championship ta VSAI Team A Thangmai Ban Mai Park Ring asi Tabung Kokta Laiba TVSFA ki Sanabong de Sana ke Veteran Football Tournament asigi Ahan Balik match amada Sriti Sandela Masong KSC Lambulel Anina Sanaki Balik Ase Team Animakna Mets Apipa Matamda Panjal Amata Sanabangamdana Mets Asidro Satki Satariba Veteran Football Tournament Singing Masi Sakna Sanakiba Anisuba Lektana VSAI Team A Thangibana Flam Mapal Kangzaibung Panjal Ani Amada Maitiba Pibangamki Mets Asi the Mai Park Raba VSI Team A Thangiban Sandaroi S Rajendra Masong S Gandhi Anina Mets Kini Panamasong Taramanga Subaminit Singda Panjal Amam Sanki Mighty Auraba Flam Mapal Kangzaibung Amatangai Panjal Aduna Metski Kunite Subaminita and Bobon Sanki RK Fosun Developers Private Limited ki Managing Director RK Rameswar ki Santang Makada All Manipur United Veteran Football Association Sinduna Satriba Championship asida Veteran Football Team Kunna Saruyari Hayang tournament asigi Makata Balik match ani Shanagani Taramapan Suba Salens Cup Veterans Football Tournament EIMIFC Gambilius Final Sankre Satriba Veteran Football Tournament asigi ngasi ahan basana kiba semi-final gi match amada EIMIFC Gambilius amasung FC Wangkem anina sana kiba match asida EIMIFC Gambilius ki sanaroi Zangmin Lung gi match Zangmin Lung na match ki tarani pan suba minute panjal amasan kraba matungda FC Wangkem gi sanaroi sumantana match ki kontrata de suba minute panjal amaga sanduna match asigi apiba matamda team animak na panjal amam sanadana draw satki tournament asigi sana pathap ki matung ina kicks from penalty mark sanabada EIMIFC Gambilius na panjal manga aduga FC Wangkem na panjal marikak sanduna match asi EIMIFC Gambilius na FC Wangkem ba panjal taruk manga da maitiba piram naga tournament asigi final sangmangam kibani Manipur Veteran Football Association sinna sathari ba tournament asida football team mapan sar yari tournament asigi hayeng anis ba semi final sanagani Team event ke final da Secretary Department amadi PhD Department anina kunmanga suba Manipur Civil Service Tennis Championship ki final da lamba tongdaragani ngasida ke lamphel pata laiba Officers Club ki Deco Tafta sana ki ba championship asigi ahan ba semi final da Secretary Department Revenue Department ba set ani amada maiti ba piram laga sathari ba championship asigi final samngam ki bani championship asigi ani suba semi final da na PhD Department na Agriculture Department ba set ani amada maiti ba piram ngam ki Manipur Civil Services Tennis Association Senduna ngaramdagi haugiba tennis championship asida men's open team event men's open singles amasung men's open doubles ta Manipur ge tongan ba department sindagi lapa tennis sandaroi yangkai marin sar yari haying championship asigi makhata ba men's open singles amadi men's open doubles matching sanagani hauze arobada moraba pawmana pizari Sahi amagi disabled person singi phangpham thopa scheme sing social welfare department phangandre haina maral sirakli Imphal West Police amasung narcotics cell niyom kaina ponan tawramba petrol kiloliter lising paraterelom phagpon namkre
Council of Higher Secondary Education Manipur da employee kontrama pa niyom kaina thabak hapsile haibu wafam adu laibak thibani hari. Amasong namit mga ni satagada ba Manipur Science Middle School ni Taratore ngasidagi akam pata National Institute of Electronics and Information Technology hawkri.